ڕێکخراوەکەمان لە دەژێ کار و چالاکیەکانیدا هەڵدەچێت بە ڕاگەاندنی یەکەمین پرۆژێکی 1960 پزیشکی لە ئاستی عێراق و هەرێمی کوردستان کە ئەم پرۆژەیە قۆناغی یەکەمی لە پارێزگای سلێمانی جێبەجێکرا بە بەشداری 21 لە پزیشکان و کارمەندانی تەندروستی. پرۆژەکە پێکاتوە لە 4 خولی تاقیگا، خولی دەرمان، فریاگوزاری سەرەتایی و خولی کانۆلادانان و دوورینەوە و دەرزی لێدان و ئەم خولا بۆ ماوەی 10 ڕۆژ دەخایەنێ. ملکت یالان دموکراتا کردستان ناوندا بالا زاخو هفکاریا پشکا چالاکین ورزشی و دیدوان پرورده زاخو خیوتگاه بو هجمارا 105 لاوین باجر زاخوش هر دو رگ از اینکه چوکرا ریک خستیه بو هنده بانا ریک بخین کو روشنبیری زانستی سیاسی جواکی بن بو هنده آیدین دا لاوکی پیب گهینین خدمتا خواب کت پاشی خدمتا گلو ولات خواب کت راستف جري خيفات هني بو همي قطابيان بو هر كراكي كچايكي گلك باشن دبتا جي هندي كو بزانتن چاش جيانا خبر ربتن اف خيفاتگاه كردستان دم جمير 8 سپيد تا 5 جيواري كچكل فيري آمادن او هر وسا كرج شفانه شفبيريت خوش الفيريت بورينن گلك كيف خوشن گل ايك و حتى نوكاجي براستيجي گلك جي مفايگان ديما نمایشگاه صنایع نقطه کوبی استان کردستانم ایسا راه اندازی کردیه و 85 دانه اثر و تقریبا اتانم بیجم که کارکانم لاستان کردستانه و ایرانی شحاتا تک چومه و صورت مدرن کارکانم نقطه کوبی فرانسوی پیجم. امرو نمایشگاه نقطه کوبی خانم سارای محمدی لهنرمندگل خانم دیواندری که پیش لما دیواندره مورد استقبال قراری گردو لسنا افتتاح کردیا تا آخر ام هفته نمایشگاه و فروشگاه ام آثار نقطه کوبیه برای و چه هلی رو دعوا کم لطوا عزیز گل و خوشویست گلی که علاقمند هنر دستی هنر سنتی ان شاء الله بین دیدن کن لم نمایشگاه لم نگارخانه